Kardom pini news pas berita ke thanci bang iri sami kita jli hang sepi apransip berita tepi arjui tha পরিবর্তন পুসি মাই মিটিং along tin ningje kong kilik aphong tin vote kerek amaya long kheroni penjir kendeng kachelenga to warpi aphan ke chakpen lok si aningkan kapathon rongkhang development block angkang PR lu PMAY ahem so ketangti ongmuna jirikendeng along open gallery ketang chiklojon thom sidolang non penta kaching hang kahinu kecheng Jesemet Kheroni pen jirikindeng adak PWD atwarapan kiliktin ahut kacicak pen loksi radapan kapalu. Hai lo kolom te Kheroni apran dam jirikindeng deng do hula so peng dame ni tum chelang na pepet Kheroni pen dak jirikindeng kiwan ke phat nam pen pipe porti nam jagat na do par. Mon mamre to mon dak Kheroni pen jirikindeng atwaran heno pik hula so to war tame tender korelo Prabjit pen so to warta kampang ceng pon po busi nam jaban nam jagat na do na le. Pinpur me emisi kilik haidet pen MP kilik lapen non herjong emili kilik sitami dam etlo lason si kilik ke dam bom wang bompo lapen my meeting along tin tim karbiang long atum pen kaching thura sai claim olopusi cheparo kapon sonsi Kheroni pen jirikindeng kachelenga towar tuwe nang salam pipo puke ke dam tang emisi kilik haidet pen jirikindeng ahawaralong victory rally kapadopona hutta rat angno jaiponlo Lapen MP kilik ahut pusitame jaipon lapen non herjong emili kilik kapadopona long Kheroni along vote kerek amai pi kapadopona hutta Dr. Himantya Biswa Sharma pen rat angno lamthe jaipon Tongka point Kheroni Jirikindeng Mukuliam Umtang Khaskhasa Tapat Rongphabong Khanduli NEC road ये भी बन जाएगा ये सब विनार समस्ते तो दुईटा रास्ता बहुत डांगर रास्ता ইয়াতে কাম হব এই গুটেখিনি অলরেডি স্যাংশন হৈ গৈছে এই ভোট দিয়ার আগতে সব রাস্তা হৈ যাব Lasilabangso Kheroni pen jirikindeng kachelenga towar kasalam je phanke vote kerek amai along ningje chot puma mate lamchak pichot anta akam chon puma pusi kedam kewang kisung kachachak vek kisung ki phovek arhadatum ningerenti rong atok anwalongke PMGSY scheme pen selam pipon sita Kheroni pen jirikindeng kacheleng atowar ke lahenlo lapen akapreke abilo puke kadok kabetumta chinilo sita bangso towara phan langprong homatlo kichok cheke tuwe nange salam ji kalisi longdang ajo hulik ajosi hawararat tum teroinang bomlang lahenluma karbiang long poriborton puke pusi rat atum ongdung atum ningjerenti news text report news fast karbiang long Surihini Rakriner Capen, Crescer Cap Aningkana Parman, PMAY, Ahemso Rongkhang Development Block Angkangarlu. Kitangtang Pente, Kitangte, Ong Munak, Lason Thak Thak si Kheroni Adung, Chota Matikula, Arongalong, Nogen Ingtia Hem, Angbong, Kache Jogdun, Sikari Kro Alangli, Batay Hinilo, Noren Ingti Ahemso, Kikim Amen Pen, Tangka Kachu Endam Tang, Kichengsi Abatay, Suri Thong Kebra Hini, Aduntu, Suri Troxy Kebra, Ner Keb, Atangka Chopang Limdet Api, Kimpi Pedara Putha Kopili Constituency, MAC Pawan Kumar Rai, Lapen, Chairman, Baburam Rong Paradum, JE Lapen, Contractor Sikari Kro, Aphan Langding Pomapusi, Tebok Teraya Radatumpen Karjupon Pado, Lapen Ahem, Kilong Dundedet Ahem Asor, Kaning Jepon, Arju Iksenang. Ma kontraktor bang ke beni sekali kru pilo la jengkro rong aso mahal nang kim lo nikana la kentang lagi em non pe ningkan hini ningkan thom lo hai manang kim lo la pulo yo nang kim lo ala lang di si patang pu pelo hai na jake amat saya ngalo la so hemi kim men pentangka keponta ada ahem ki campaign ke batai ni lo apa isa mane tangka withdraw ki kon alo ne
Ingpoi mana pas nailut pas skim nailut bang suri thong kep ra hini pula hang asut ulai lo ma la hormu bang na pali lo pare tade penaru aru poisa na lut thulu punang hang pon lo par ki alang si gidro lo la son son na thani na thulu par ki video ka loga apitange mane suri petroxira narkep harupe narkep Roxikera na ke bang ma troxikebra narkep suri troxikeb ra narkep ko light Dela ko pi joy ne si petang te dela la so lama na ni phan pi ne than ma nang than no nilipane song sinai pu hang mo haiti lagi contractor tu mandar pot nang di mathanang ni pu sinai pu amani li dela pu alang tu man sia khasi do bom lo hang ni da patang amala si alang tumbang li dala hai long da patang bom lo amadak ta patang pu bon yala ha ma pu si so kha bom do bom lo manon puto da patang te de le Acha ni tem lang elo hem bang hap na kya kong anda klo thai le na so fu thai ki lo dang ni dum la ani tem dong kang bai pen dong ka pe klo ma ma ta me thang dong kang rai lo la kang bai mana lang di tum na kim pu pamiu ede ra joy ni si ne ke kluk leader ni lang tum ki kim pami sen son te la pu si do bom ni lang tu patang son te non ki setaring da thang bhai he la pu par dab lo la pan si bi chot lon de na si he bi po ani para thang lang si tu kep la ki kim ta lang pami de thang da usta be mati so ar pong ma me thang si krep la ar po me la pu kuma tu je pare ai de la pu setaring bhai he done la kluvek po ar Kheroni pen Rensing Teron News Fast Karbi Anglong. Non malam sopan bertang ton sira. Good news, good news. There is good news for the people of Dipu and Manja. JCB and dumper will be available on rent. For more details, please contact 9365962 Thank you. Bertakang ton pen nang chilui thulo. Karbi Anglong Arlo in Koirachok constituency 10 Alongta. Special package pen mini stadium Aphanpura 10 crore scheme ke dingdo. Lasong bong pen Amring constituency Jirikinding Alongta. Bangso scheme pang nilo. Bonta open gallery kim tang det pen. Chiklo John Tom Anbak Sidolang. Contractor abang. Kachilang don pamimia podloni. Kopia podloni. Non penta kaching hang kahino ching tangdo. Lapen Jirikinding along Sitami, Bangso Mini Stadium nang Kimpen, Jirikinding Sitami, RG Chilarchet Asonsi, Thiklonglu, Lapen, Kelangalon Dopik Ajok, Arni Bang Sitami, Kijui Kelangdam Titi. Bonta, Contractor Banki, Akilia Tangka, Kicholong nang Jibu, Matarong Ajok, Si, Sangti Simen, Kapajum Jedet Ajok, Si, Lason Kaching Hang, Kahino Long Thai, Pusi, Ongdung Araratum, Ning Jeringti. Jirikinding pen Rajib Timung News Fast Karbi Anglong. Ini berta lansi pajudik lo domi thakmin kardom.